Eje ni Wero TV. Bwaga motegeri kwetho ina tuaja ndene nteto cha Wero thaa ithatu nusu nito ukuritie ketho no kuthugania gitiki kiarungamiri ba ekuru ikia maana no kuthugania ketho kwina gitumi kia gitiki kiarungamiri ba ekuru kana tabo women reps na ninkuona mawira Selasia kuuma Nteresia Murembo ariwa ekuru batebatere kwewa kanya kurungamira thirikari nontu mwanka au batareta change no iriku ninkuona Mwambi kuuma Muringene Igembe Central ariwa itikia mwekuru kitena ngui Kenya ikibati uteyanirwa nontu ni mbesa arungamiri ba ekuru bakuria utheri ninkuona Kenford kuuma Nteresia Igoji ariwa uti maana ya murungamiri wa ekuru kwithwa akithurwa na ninkuona Mutuma Nteresia Maoa akauwa itikia women rep ikia kwenyangia mbesa cia Akenya atona ngui ya women rep yongwa ninkuona umwe kuma Nteresia Katheri ariwa ari kutibati kwithwa kwina itikiu nontu uti maendeleo bena yo na Ole Edido kuma Nteresia Antwamu ariona we ati kuona maana ya itikia women rep onto uti ngui bakurita otegerie tambe gututumia message yenu ki namba yetu 473 tukethwa tukithoma ore tugwitambia nteto chetu tukitambia ni ati arigitani ba apa Eastern ibogete bageta mugomo kethwa thirikari cia county na kinya iria nene ikarega kubaingeria wira ne buria babekirite kire mucemanio yo yukuthithikirite mucine yo Chuka arigitani bau batongeretwe ni mwandiki munene wa rutere rurwa apa Eastern Moses Bayenia bariwa wo bate kuthera mushara ake ende kinya antu aya ya kuritira ngui na kinya mathaa ya kurita ngui Samuel Gishima na utumethia nteto iyi nkoroki aruti ngugi bonthe ba cibitari cia muingei batangachite ati batiethirwa bari ngugeni kuma runtugo ya Njumaine kethirwa matheta mago matiethirwa makuingua aruti ngugi baba bari clinic officers barenda allowance ira chiongerwa ithirikari nene ende kinya munde batari wa amwe na kwegwa into na mashini kugana macibitari maubatu monthe 17 maraba kwenda maingua kutoka Njumaine hakuna kufunguliwa kwa sababu tutakuwa kwa demonstrations kuitisha haki yetu. Bakiaria na andiki banthe to muji wa Chuka atongoria baruti ngugi baba kuma apa Eastern ibameneretio tongoria ba makaunti nontu bakuga ati baeterete watho bwanke amaya kuraithiria michara ya Sarah Serem bakiuga ati wira ya Sarah Serem ni akuba mworoto gake ende ithirikari yongwa iri na gombani bwa kubaingiria matheta mago and let them not use the excuse of Sarah Serem. Sarah Serem, we don't know any law. I've not come across any legal requirements where she is supposed to come into negotiation table with the employers and employees so that they can be able to come into a decision. And then we had the other day the Council of Governors, they gave a press statement and they said that they are waiting for professional advice. We give them this now, the professional advice. Please put the money now. Barienda kujukia tagaria riri warira nasi bacibitari cia Tharaka-Nithi baigitwe bari mugomoni kuma tariki 6 mweri wa yeri bakiendaga kuriwa muchara wa mweri wa mbere wa mwena allowance ino mugomo jogomba gutigira Akenya bari ugwatini bonene nontu kuringana na Bayenya aruti ngugi baba ibo baraithagiria aje warira mandagitari bathiete na mbere na mugomo gwago and I want to make a iweregero ate thirikari igakara nthina mandagitari wa mona ruti ngugi baba kenda bachwira ngerekana ontu bobo bwa macibitari burabo twikite ta kironda kia muteneka kiria Kenya. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka-Nithi. na thirikari ya Kenya ni iritanite kuria murithio ndethia kenda gutigira ati gweta hasara kumania na ikubia ndethia ciao na thirikari yukitie talari kumania na moyura yuarite na kuumia nyanki ontura bwekite ndethia yo atine bwa ukwa impara na tauria tukumenyithio mwandiki wetu nteto ministry ya urimi ekarita milioni 215 kugura nyomo cia ndethia kuma ge county 6 iria inyeri bonene Thirikari ya Kenya gukurukira Kenya Livestock Insurance Program igeita shilingi milioni 215 mweri jojo jantaire kunyia kombero wa mpare ndethia kirare thiba kuma county 6 jasho Marsabit, Isiolo, Tana River, Wajir Mandera na Turkana County. In February 2017, which is this month, the insurance companies will now be making payments of 215 million Kenya shillings in drought insurance payments to 12,000
and 64 pastoral households in 6 counties. These payouts will help up to 120,000 vulnerable people. My ministries were working actively with the underwriters and the concerned county governments to coordinate the payouts to ensure they are timely paid and that these pastoralist households actually get to benefit from these payouts. Atere kire murimi uria nyomocio mberi mpara kethro etetheka uju. Ng'ombe imwe, mburi kana ng'ondu 10 na nkamira 7 ikethro ikiona mbeca cia insurance iri kethro ikija na njira M-Pesa ka gukurukira bank account ke barabara gurite. So Kenya Livestock Insurance Program is targeting the vulnerable pastoralists who receive drought insurance protection for 5 tropical livestock units. Here, what we are talking about is that in every identified household, the number of livestock we are insuring is 5, and we are calling them 5 tropical livestock units. 1 tropical livestock unit is an equivalent to 1 cow. It is also an equivalent to 5 goats or 5 sheep. Oh no, 10, sorry. 10 sheep or 10 goats. It is also equivalent to 0.75 camel, because again in the tropical, in the pastoral areas, part of the livestock is the camel. And so the insurance covers all that. Kuhakikisha mpara ikuthira rutere ro kaunti Turkana, thirikari ikiendelea kuenja marinya za maingiza roji, kenda karibaba bomba kuthira betetheka mwonyo mosi yao. Mradi mengi ya serikali ya kuchimba boreholes na tunatarajia ya kwamba kwa hile miradi ya serikali ya kuchimba boreholes hiyo mabawa sasa itakuwa ya muhimu zaidi ya kutoa maji ya kutosha ili mambo ya irrigation ianze kupanuliwa katika sehemu ya Turkana. Nikiripotera Weru TV kwa Moshimunazo Nairobi, Mbeta Boniface Mongera. Na mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe noritie kamiti ya kuthithia barabara nene nio Kenha kuthithangia mpwe kutigera ne kuthithia kajira keguru na ritwa ria Chomba Footbridge ya barabara ya Kangoro ikenda kunyia metino barabara eneu. Muingi yu antero ibethirito bakimeneria njira yu ikiraba kuwa ingari witithwe na mpwe na mitino kuongeleka antone au. Mwandiki wetu Nteto Samuel Geshima na Nteto hii. Tupate nafasi ya sisi pia kurudi mashambani tukafanya kazi yetu ya majani na ile ingine. Iko bateri wa kwandagacha ya kuringaniria na maguru stage ya Kangoro arakwithirito kuri na makareka kathumba mamitino ya barabara anto baingi bagikujagira ona barabangi gutigwa bare bionje. And you can see was a very strict man bantu alikuwa ameoa angepata bibi sahihi. Rwaria ruru aritu mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Muthomi Njuki akira rwongirwa thirikari rwa wakiba barabara iranene Kenha kiri mubango wa kuraithiria uthina mbere ba mibango ira ya mbere tu thirikari. Na wale watoto wengi somea hapo wanatoka cross pande nyingine ya barabara. Kwa hivyo every day mpaka watu wapite hapa kila wakati. Na kwa sababu ya hiyo kona hapa tumepoteza maisha ya watu wengi na tuko na viwete wengi including profesa moja ambaye anafundisha Chuka University. Anaitwa Profesa Magana. Kuringana na Kenha ibarikiti wa kabamcha kurigeria roiro rwa Nkari indi Muthomi ariuga ati uyu bateri kwigure mubango wa kuwatira bakija wa kandagacha inu nonto barabara cha kiwango iki itibateri kwetherwa ire na bam. Ile lasting solution kwa hiyo shida ni daraja ama footbridge ili watu wasipite hapo, wapite wapi? Juu. Kenha ni petwe wira ya wikira bamcha muthemba uyu barabarani ino ya kuma Meru kuthi Nairobi wamwe na barabara ya Mate Ntere cha Kathwana nonto bwa kurigeria makarika ma mitino. Samuel Gaishima, Weru TV, Tharaka Nithi. Na thirikari ya kaunti ya Makueni ni irigeri gutumira milioni 80 gukiria thoko ya mali ire gukiria biashara tauni neu iria nio king'ina kia ugoti wa kaunti eu. Tauni iyi ni utungatira antu bakuma nthiguru muturi ya Tanzania na akariba Loitoktok barabeya na into kuma nthiguru neyo. Na kuringa minister wa kaunti wa Meako kaunti neu Wambua Kiwive gichunje kia mbere kia mwaka jo igatumia milioni 55 na ikethwa na thoko stage na antu akunogoka.
itatusaidia sana, hasa kwa upande wa uchukuzi. Magari yenye yalikuwa yanaenda Mombasa na kutoka Mombasa yatakuwa yanapita ndani. Kwa hivyo uchumi utakuwa mzuri, hasa kwa upande wa account. Pesa itaongezeka ya account na hakuna pesa itakuwa inapita nje ya barabara. The Emali bus park was initially designed to have like 5,000 square meters of space, but the land reclaimed was slightly more, about 9,000 square meters of space, and therefore in the Mali there are 3 major components now that were included in the last design. Number 1 is the bus park, number 2 is the greengrocer, and number 3 is the park. Na nteto ĩu nĩ gũtũnogokia nini endekia nteto cia werũ thaa 1:30 tũgokai na karwaria na wakiri Kimathi Arethi arĩa tũkwaragĩria manto jagĩtĩkĩ kĩa arũngamĩri ba ekũrũ kana tabo women rep geta kũranja no mtu tũcokete na karwaria kau na nteto cia mĩchetho. Iji ni Wero TV.